ललितपुर तयारी पोसाक संघ रजत जयन्ती हनिगुजुगुदु संघ थगु स्थापनाया नि न्याद क्युङ्गु लस्ताय रजत जयन्ती हनित्यङ्गु ख संघ छगु पत्रकार सम्मेलन यासे ठुकिए जानकारी ब्युगुदु पत्रकार सम्मेलने ब्युगु जानकारी कथ रचनात्मक जनचेतनात्मक व सामाजिक व व्यवसायिते सहजता या तथ्यान्यतया थिथे ज्याजो यासे रजत जयन्ती हनित्यङ्गु ख संघ गोसागोगु पत्रकार सम्मेलने रजत जयन्ती या छोले आयकर सम्बन्धी अन्तर्क्रिया व्यावसायिक लेखा प्रणाली तालिम बैंक व बीमा सम्बन्धी सहजीकरण सुस्वास्थ्य नीति थिथे ज्याजो असहाय अपाङ्गता लिसे ज्येष्ठ नागरिक नीति थिथे कथया गुहाली अन्तरसङ्घ खेलकुद स्मारिका प्रकाशन मोहनी सुन्ती नखया इले थिथि कथया उपहार योजना लिसे सदस्यता वृद्धि थे जागु ज्याझो त यागु जानकारी ब्युगुदु थौ सोया युक्कु दन्यव यले जिल्ला केन्द्रीय जुया वस ब्याग कस्मेटिक लगायत व्यवसाय या नाचोपी व्यवसाय तेत संगठित यागु उद्देश्य पुष्परत्न साक्यय अध्यक्षता संघय स्थापना यागु ख संघय अध्यक्ष मिलन श्रेष्ठ प्रेस विज्ञप्ति बना निङ्कादिगु उगु सम्मेलने संस्थापक अध्यक्ष साक्य संघीय इतिहास बारे थयादिगु खसा नाप्पामा उपाध्यक्ष शेर बहादुर महर्जन सुभाय देशनादिगु ख